unakata ila akikuita unakata. Nipe verse. Akikuita unakata. Yes. Mwenzako nikikumbukia wanafunzi wake Yesu walikuwa 12. Peter akamkata Yesu, Judas akamtoa Yesu. Peter akamkata Yesu, Judas akamtoa Yesu. Ni mara ngapi umeachwa na marafiki, bado Yesu yuko na wewe. Ni mara ngapi umeachwa na marafiki, bado Yesu yuko na wewe. Ako nawe, usijali yupo nawe. Ako nawe, usijali yupo nawe. Ila akikuita unakata. Noma sana. Ila akikuita unafanya nini? Unakata. Kwa nini? Sijui. Yesu amekuita ukatae. Bana, ni wengi tunaitwa tunakataa. Ni kitu gani inaweza fanya ukatae kuitikia wito ama umkane Yesu kama nani? I have experience why I'm telling you tunaitwa tunakataa. Twende kazi. Most of us. Kurwa sopo sanyo boigana bango tenga tunaitwa tunakataa. Kurwa sopo sanyo boiga? Unaitwa unakataa. Unakataa kutumikia Yesu. Kabisa. Konyo wana sanibu na ntuiga. Konyo wana nubate kewa kukoterera Yesu. Lakini amanyi ngago ale nsemu eliende. Nsemu gie kotere iga yensi. Amatero yensi. Talinga mbobe. Ingote ibali babwate talent yo koterera Nyasaye nande mbali komoterera. Konyo wana mbali bakunya bara arandi. Lakini mbali korandi. Omuntu raro arandi omuntu atoreke. Lakini talikurana. Lakini talikutumia opportunity hiyo ara ni muntu atoreke. Opportunity hiyo yako nitumia ikore inteki ngao. Kuna kunelia abantu iga. Ngaina abandi. Ila ukiitwa unakataa. Unafumba macho kabisa. Wako ngibigotia. Kwibisa kabisa. Eyo etalibia. Etalibia kabisa. Unoleka no tolegete. Chumnandiga ni mama ite Yesu. Nani ntolegete. No tolegete. Ngeneza kiyoji. Kanisa ngo chura. Ora kana lakini konye chande. Anyway, karibu sana. Asante sana. Karibu sana. Inega siando chetaka ni kwa kurutega iga mole no mungora kurunga nere Eliud Sadoka. Eliud Sadoka mwana kuru Tanzania ali. Tumira tiga. Tukanyora twakorere gasi iyo. Mulipata naje na Eliud Sadoka? Okay, njina ingo musani bu mwalimu. Mwalimu ono kuru kwa Richard Rono. Ono tukaba tugutara. Kanyora natari rwo yari. Ono kinde skuru baita wenje somete St Augustine kyabusura. Ono kinde skuru ali ngonya ko perform na alingi gari abayiboli babucha. Naye bono musani jimsani la shule. Ono nkurangeli gwalia. Na perform kabisa. Yes. Ono agante yinchiro nero guchugwa perform. No mungwana nalembo ataligo. Ukokora ibintu bigakora cia matera yiga. Tugutara mumerane komo. Nari natari tukomera na nere. Tugikaransa ige studio. Tukanyora gotore kuwa sokire. Ilikuwa mwaka gani mkipatana na Sadoka? Ilikuwa 2020. 2020. Igo gotero kun 2020 ukachoka karaga tegerere simimo karanga bona tikukubeke baadaye YouTube. Mete kwanyari tina manyereri ngakibito bikogenda. Ona bomwa tokotero kuiga. Timbu atibesa. Mwede kotero kumbaga bondanya wasok feed yasinye njo mungwano hiyo. Niga chiete sobo lakini communication error. Right. Yes sir. So ni ngoma ya 2020 lakini ukai-upload around 2022 2023. Litaka likuwa realizing nganchira bongotera abuna nchibono deka ngakie waka rukirenga deka bahati. Ukachinji. Ngikwa chinjiri ko deka bahati ukacha deka boy. Behind the story yogo chinjiri etanero ororo. And it is na jinjiti 2023. Why? Kero na kolete school. Nete no nae mziwizo. Kule omoke. Usugote te kokoligento. Lasi mumuntu naro kuligereria. Okay. Wate nenjene te ko muntu bunuri. Bati ko ari kuligereria.
Bahati nere olingi my inspire. Your role model by that time. By that time kinde school wali. Naone tukina bondoje. Ogotera. Bono mete konyentara ma kulika no ogotera. Ogotera kwa Bahati kuromotu. Joguna ngwana nate nari natera banga agra chinkobi. Na ira na ikaransa. Lakini bono litukiri mongate banga. Rasa manense ndiki kire kiane. Ukarike kire kiao. Ngacha kuliki byane ngora. Nabona aligiti bintu byane ngora igo. Ugacha paka ugaso industry. Ugacha paka ugaso industry. So Deka ni jina kama Deka umetoka wapi? Deka ndio information tu Elieta. Format yani okay, ntarangi agotera. The origin ya Deka imetokea wapi? Gotenga na lingi. Dancer. Odi dance. Na lego tengi skuru. Mbaya sana. Ngai ni dancer. Ndigina jitenga tiko meto gosani. Ngala bosani njama mestali mbiye kunyira kubwa gotenga ngunya kulika murali ukalioka. Jenga kana. Bono kito kunya gotenga. Umuisigete kuru Brian. Akandangiri dancer. Bono ngara dance ili ndigo chikoba buya. Ngajango itanchenji chita achinambe cho malieta yu chiwadi sejo. Waita ngora. Chikipaka chikala zileta Deka. Deka ikatokea hapo. Ngo chigo tsachi. Nganyoli te Deka ngo existirire. Kada bono ganchi na wira. Ukawira Deka. Ngabodi ngalifomu igo. Right. Bono likaba Deka Bahati. Bahati ne role model Deka Bahati. Bono karo kwe manyira bono kairana Deka boy. Mete ikichagarete ngarusi yetelio. Kindwete skuru. Nche naga nitingende studio ya Bahati. Kuna abande. EMB Records. Igo. Paka niso geti hotero. Endoto ya niyo kumira na nere ntumira nitenere. Lakini bono mkatapa. Usaini mkatapa leni tucha kigas. Kabanenga kiengo egentege komu. Ikakwa shida. Shida nka kaben komu. Before nenda kwa studio ya Bahati, you wanted to record song. Yeah. Bone kwa tete mo sign a contract. Aya na Bahati bono banda EMB Records. Yeah. Asenge jo EMB ya sogeti umongora kuruku David Wanda, kaleta Mr. Seed. No Mr. Seed kalenge gemba tilimuinua sana. Kaleta umongora naro kuruku kuna jamaa alikuja huko akatoka baadaye. Deno, yes. Deno alikuwa akaleta Peter Blessing. Alikuwa pia. Avuntu mirante once. Wana ugo saini mkataba, shida ilitokea wapi sasa kusaini contract mkiwa na Bahati sasa? Mimi ni Bahati niko studio na wewe sasa ni Deka ni msanii. Shida ilitokea wapi? Okay. Metege ugo choice yo muntu. Tali yokwenda limoiga kumira na nere. Nara chitenga kintambe na batinko monyora. Kaendenga kiende na batinko monyora. Ono ngachanga beke communication ne producer ekuru kumesisi. Ono kinaga chirene na kaumira nire nere. Toba tukukwa na komo. Ono mesisi agante inchuli tukogete yalinge Jumapili. Konyora Bahati arafu mugambe nera ayo mwekerengere kya una kire kyagera na utete komonyora. Aya kinagenda arona monyorete bwana utanga ineti na chite nkanyora Bahati. Kamboli gosena kore gasinde yonsi. Metengoga ni bali gotaka ejoka auto komondo li serious and baro gosenko nyaro ligente kiga. Pono ga tangi gonti na ngatendeti ignorance ero tabuate. Kini boni shidi ya cheto kurwa. Koewe contract. Kono ko musani official o Bahati. Ocha sign. Ono muntu nchanuete tini como bekira magoso ne producer. Andangiti ande go koewe sakareneons. Tura sign. Aso member kunya understand. Arona tu ndo kingi kitabu. Ekenena kweli. Bahati ante have time. Some ngi kinu makini sana. Tubasa wakore mistake. Alafu regret baadaye. Okay, erena bangete sakale yunanda ko file yiga. Ugasoma. Osome. Wono mete kero tegento. Monda tenga kinje mutu alindochi. Oire karamu nesa kara. Tobo mwango okore gintu. Nabone tu karamu nesa kara kaira time yane. Uya Bahati agasoke producer ile kanangirante nditosome page 15. Paragraph yo mwelio. Understanding kiroro. Oni ntunaro chororo. Nkiarenge fair. Nikingo telinga ki tobo mwango. Tobo mwango kolika. Naboko aragoja kolika se. Mete esiniga chiri second sano. Nayo kubeka kongu.
na wewe kubeka kong So ukasoma page 15 kasoma page 15 yale whatever okay nda kwa ne briefly ngakora under management ibintu byago okubitigo kuraga ni gosoka onye tubwati roya ibintu byago no gutigaria Kindi Jones no gutigaria matero no soki 500 no gutigaria koko genda ayo chake bia ukachikulile kindi kyo chikwake sabe yo garange ndiko make sense ndiko chabye ko una narengereti ngate bahati muntu natware the next thought aragenda arengereria makurana andi shida teyo okaenda kante tirine mutigire namba metikere umuntu agusabira namba labda nabaratware kerengereri kingao tachiti amboli nganga inachiete ona bona nakirete naba nakirete igo pakabono ayoro chikwara gote gusaini contract iri onye producer tago chanua ungejeka saa zingine place mbaya nawe chakwebeka ko unyole mwaka nole Peter Place nyale go tamba sana alitoka sana but kutoka huko ndani akaisha the reason mete mbachite makakoti man ali Peter Place nyale go crime ibintu byaye akarendera YouTube yae akarendera ubukwelia ono mwana ali go sub 2 million kayuguru yakwe ibintu byaye kayugurusi ona 2 million gani nko ya YouTube ya gama tukata to 2 million yeto konyerosi ikura chabumba nandi konyerosi ona kero muisi atebanga tari guchukunyarana estimate na ikiachi to maiti into kitali cha tulikunya kubwate ya ngoma baada ya kupata ile channel na zile ngoma zilienda akaanza fresh Krachete studio ya Mr. Sid ekuruku Starborn Empire yes sana yakurukunga brandeka you previous studio ya rureka genge roro musani kirege ntango charati ya ntabangenga utara sign a contract make sure kero kwa guri ebukwelia ikaranso nyetere na boko tumega nteka mugego salikirege ndo asinge jumaite mara abangi bago cha DM yane nchonona no cha DM yane na butukugamba ndita yonko igino bakumbuli since kwa swete bana yamb nkikigenderete I think rero nabo ireri chibu rero kwa bireri chibu nanya kwa na indiki sabantu iko kwa watu kirero live kile kigendo kiagerete chimavoko nero matakarara lichi mafuko mete contract yake na Wasafi same thing anyway bone sawali yawe muziki bono gwachira abika gwachira isiko gwatire namangana ye contract so far so good ina kiruche gospel industry nera gose yakure gospel industry sahiga ele very weak reason being abasani mwanganyire sana mwachire secular what's not happening is ne mera gabo ignorance tubwate ne nyinge nandi tu meti saiga abande batete shortcut como musanyo gospel na Kongo soka lakini obe mapoilo madunda mabeng kabisa umenda tisho maize echiga cha secura echiri chinyinge ko chinyora rice kubwe gospel squeeze mu pasta ni gata ite omorore style githiga kuigwana ase birina hatemire metengo ta ikuru experience watemire bakaba pasta squeeze batake tebesa na kingo tenga tunaitwa tunakata tunakata na bere igo pako morani atake to monge morani atitali kwagenda aho tenga nshuma piri tora usentonya alipaga libaga na boliro chendiro lakini otenga ibagandiyo ono ebina byagira bangi ba okumoyo baskamoino na ke industry yigaboni gatura yiri create bakira nebe gospel ingakire to bate gospel industry ukiongea gospel kwanza gospel unajua ni ministry ukiongelea ministry unaongelea gospel ilikuwa nzito ni kitu gani inaweza fanyika ndio wasanii at least boni ngando che Mr. Sid kwisha kazi bahati twende kabisa masterpiece hakuna kitu ondeta hiyo mpaka sara batika the wisdom alitoka ni nini aliwacha ekinawata ineki abantu baitu muti gutukaziera twechinga kichingororo understand ekijana mete nonana bukugwa kero muntu agure tali mukumu chicheria nandi mwamuchongeria muntu nabakugwa ndore kebisha twanjira nenga oyongo kurali gospel mwenga kiyaye ngororo kore kikire kiyaye noyongo kurali secure mete talent ni talent tigakore kire kiyaye by the way kero go ikaransa kuliko gotera kwao most inspiration yako inatokeanga wapi lifestyle lifestyle ina gani
lifestyle yes jenchira tometo bugima bwalero iga nali tugwetera kero nguli na squeeze iga ebichana bya mtu walikiane talinga gusengo barama ngukwane kene ebichana kegori kiane abande bantigire chimboto cyabo cyagura baswebekire basumare tiriyoka ani muntu akonyoroseka Omoja tebanga akinya mumba mungwani linde tu. Je omochano ningi. Gose binyugwa ime gosengi. Binyugwa abande ba ome give up. Yeah. Mtu ametembea ametafuta kazi imekosa. Kabisa. Ono buno muziki oyiga. Mbali tu achagite nabo. By the way mbayo. Yani gochakike into na full of expectations. Munda tali gutwara another thoughts nga abunda achake nande mfeli element nga ki Diamond na bachagite wari gura nensente tenko ono kwira lifestyle yo musania oikire ayotaraika mete abasania baiga bamintu ko barorore nchira ba menyete no bugima bwabo mutanda obweta nkororore kibakora ona upcoming kwira kwa baiga enchira bamenyete kwa chaka lifestyle ili yabo kwanyara wasiri so lifestyle sometimes imemaliza watu kabisa na kuwa na ile tamaa full of expectations so what ninga titembeiga lakini tubwati bidii mete kerubati bidii na kerubati expectations after this I'm going to do this to harvest this you are okay lakini what expectations and you are sitting down akong it's hard. Okay. Wono industry gwa tebirenga karokende ya skiri magege industry ya skiri Kenya nyuma bosene bange batamira ko bari expectation na lifestyle y'igwa tumikire gabo abande batigire gotera industry na ministry yiga bono ngo ikererare ama excuse abire class by the way na rekera kuri sana sana mangana naje iga gospel music muri konyora show sana aybono ngo yukurusie bese yagende kwa Sore studio nsikero na chite na rute yembi bono kero bya konga yembi ulika uko for long ulitembe kwa mdona kaje nitembea like nika half a month kama niko na stress ya huko uwe iko kwirana not a month by the way I'm very sorry half a year me amenyete kindweta na chitenka beka makao kibera maite kibera bunere kibera ni matali alinda isi aliko bwata 20 kwaragire kuba 20 ambiyole ule save no control bono ngake plani ngaba bono plan A bya feli na kingokora kero muntu achakira umusingi bw'egento tali kunyotiga ki kerengere kiawo kyalingi ngano orankonya nande taragokonya tali ogutiga ere tayari wekonye aena kyokora nabona atemete nkagende sukuru okay na nyesogete iga weninche nkorete boyo sukuru ya fashion design we ni designer tu umenyonga bwana suti hadi na kwenye nangiro kubolinga ngajia ono nanyore siri ninche nkagende sukuru karabeke birago by'umuziki kando kuri YouTube yane imetulia sana mwaka mzima ya biditi ndaragenda ndanyora masomo kidogo kyagera nabwate kende ngokora kwena mwabahati abu muchengo naru kata muchengo ngo ngokora paka itugoki abidi ndali yesi nkora aberera bairi nabasani nabaya tali kungainiriri kabera so musani one igana alia tachiti abe mubi metekero umuntu akobera nago comfort uiko ake ngambia ingo mungachanga nabe to mubi kilie ke ankonyete ngoma taimbia mono karomba ka nchomo nyene ngiti ninira oniga chembiande bogi mano bwane I live my life. You live your life. In short, I sort my bills. Uko sawa yani una shida. Ani shida iko lakini uko sawa, you're comfortable. Yani you are good. Mo sema na watu nga ki. It's better you are small or you are low. You are low money ama you are low earning. Instead ungoje mtu akupe. Iko bono kila kitu yako as long as uko sawa, bills umesort, kufiti umeingia studio, hauna stress. Sina stress. Inakaa nzuri, inakaa nzito tena zaidi. Inakaa nzito. Bono oso musani ulio ndebuyansi abasani mbale ngumira nabo.
wante yenga kia gwako dogo ikabaka zigwikire no tinda ikande ngoba tebiga number 1 kore jenga kara twali kiri kyao bara twali skill yao watango kunoko kukwane wakora kineke gari cyane lazima ube kpd to anje shortcut nenkom wanje shortcut umete anytime any moment tuli guchukotwara gendikyo uteba tegemete wizo akonyona kontumira lift ngende studio nando tuli elige na igoro nando choganye wizo nanda kwa 1500 nando chogende. What are you doing? You are wasting time. Yes. Ona kine related time koroje YouTube piane ego slide back but sai kuna ngoma tumefanya mingi kama ngoma 5 kuna collab kadhaa timeti gusenda batebi mobe nukuganya ukuganya utali kwale okay MC Kudu tokati gasnere twakoreta last week we are going to shoot it I think Sunday butuko sigo bondo likora by Wednesday ndi shwango sokeri asi balingo dili na busai they are not slow ona ndi by Thursday kazi mbate gasinyi ego soka ndusinse mwana minto ndusinse yambatebi na bogota rukurukugo mobe nokugana na ningoma kali ndusinse nengo wana kumaite MC Kudu nimo namjua tumefanya naye kazi miaka mingi tulimba naye tukianza sawa wana kabana ngukanyanga ki amaterongo chari funny quiz wate gasnere ku asobu arakego fikiang na rororo chingome juna ngukwana eji recordiri ziko so yani gotukanyenge gitu kurunga back to back songs and good songs wana kwa mwire nga wana tali deka bahati ni deka boy amekuja kideka boy kabisa. Alright kwa nzito tena zaidi kasi nera kwa tenga ipo zamu yangu kuna korete kindi yembi na tuli na bahati ona kibahati irende nzina matei nyenga kiakeigo kerongoliria se contract ya tinda sign kendi ngobono gotera kwa na bonale gwakane producer akogotera angangotera cha tuisikize na kinabere tumungeni wikirao. Alright biyasara ke mwacho matikarali ipo zamu yangu nogotera koleta kare ime ya EMB Records gosea karukirunga Island Most Blessed Records ya bahati by the way ilikuwa inakaa Island ama ilikuwa wapi? Sign Island ya inge Langata ikarugororo ilikuwa Langata nikijwa Karonta ketege turasoma dukani ngo kwande kitageka chinda nge isano gatoko sensemelia gatatu ndi kuruga ni matengege ko singereke ko tegeretega na ndembaro guselito babira batatu boigoto pia utojumba kwa mwisho